turi Kigali tukumana Jean Claude ushobora kwidondora amatakuzi. Jewe nitwa Jean Claude nkaba ndi mu Burundi uno munsi mba muri Etats-Unis. Nagiye ugana mu Canada aussi. Nagiye muri Canada muri 1995 nshikira muri Montreal ama chanigi byo kuri ndege uwe mu design y'indege aba muri US ama twari Kigali. Imbere ko komeza kubana muri byinshi kwagira ibintu byo design y'indege sinzi ko bavuga igitangaza by'umwuga wose n'igitangaza ko ushobora kugaburira umuntu. Jewe nagize ndi umuengineer mu bintu bya mekanike mugabo nanjye nkunda iby'indege hanyuma ngiye muri Canada nashingira maîtrise mu by'indege hama nzagira Imana yari domaine abantu barondegwa cyane nagize maîtrise nkora hama ekonomi bigoye bisaba kuzi ibiharuro na physique mugabo umwuga nk'uyu. Impande y'ibyo twamenye kubera ikigo Maison Shalom umunsi umwe bihenze ni wowe uhagarariye fondation Marguerite Barangize ari washinze ikigo Maison Shalom mutubwira mwanya ryari kugira ngo yafungue urwego rw'ubwizerwa ukahagararira fondation. Ico ni ikibazo kigoye kwishyura mu butumwa aho rimwe ngerageza kubitanga buhoro jewe numva muri 2015 igihe haba ingorane mu Burundi naratwaye organization yitwa BC Montreal ikinyamakuru cya BC Montreal byari ko twari twagiye hamwe abarundi kugira dusutene bajya abana bagiye mu barabara turabasutena mu abari bakeneye ibifungurwa cyangwa abari bakeneye kuvugwa. Twe rero muri Canada twahagurutse hamwe n'abandi mu Canada yose kabisa abandi ikintu twitse ABC tujya hamwe kugira dufashe abarundi ama ikintu twari dushaka kugira usiku gufasha au niveau matériel c'était aussi pour la plaidoyer donc auprès du gouvernement canadien kugira gouvernement canadien ikibazo cy'Uburundi amafashe aussi muri uwo kadire rero twebwe mu kugira plaidoyer twashatse kuzana abantu bari bakigiranye intwaro ya sende muri icyo gihe rero twatumye ko Magi araza muri Canada yewe ari kumenya nkora Magi naona nkora mu kuko bikurura ko hanyuma ndafite imana n'abavuye bebe aje aho abandi batoko n'abandi baturi jewe kuri narawuri mukora hagaze n'ibyo amanje nawe barasa cyane n'amagiru nacyo kuri mama amico gihe twebwe rero twaciye dukora nawe turamuzi ko twarimo gukora kuvugana na guverinoma kanadiye twabwira ahazasipira abandi barimo baraganira muri icyo gihe amaparti de 2015 bakorana je nacengereje bita confirmation kuko nabyize uramuzi bagije wewe nyiranetse ibikorwa akoze ibikorwa by'igitangaza jewe nandi ndavuga ni ujya hari abarundi bakoreye abandi harigwa basore byakorwa basore kuramaki kuko uravye impact yagize abarundi jewe byasize byaragiye kundonderaho ndi na jewe ndimara imfubyi ndabizi ko bigoye jewe naciye kugira ngo gufasha twebwe abarundi turi hanze ndabwira n'abandi bari hanze reka tumufashe. Twebwe twavuye rero dukorana na Maison Shalom muri iyo cadre ya BC Montreal turavuga ati umuntu twumeka wenyine ifashisha abarundi hanyuma twarajega icyo gihe hari abakunzi benshi bishika twebwe BC Montreal turajya hamwe turavuga ati reka dufashe Magi mu bintu bya
ya appui psychologique twagize akantu k'agaklinike Moya ya ABC Moya ya sponsoriza kwari kugira dufashe ico gihe muri 2016 hari abantu benshi bamara problème psychologique urazi ko abantu baba tutuye nibo benshi twaba turafasha abagore abagabo bijyanye barafashwe muri ibyo bintu icyo ni igikorwa kuko twagize tufasha abagiye bafite umuntu wa mbere yarashwe sinikoza na Trésor ABC Moya twaragiye hamwe twagenda tumufasha icupa cyatuma ushobora kurema turakirumika hama turamufasha no mu bintu byinshi gikuru uvuga twafashe Magi ABC Moya du moyen maison Shalom kwari kurondera twashoboye kandi kumana na 5 millions de dollars canadiens yaje gufasha mu gice gufasha abantu n'abantu hanyuma icyo nibaza ko ari ikintu bikwiye kubafira muri bigozo twagira je na mwe bandi y'amagi ndetse yuko tugira les fondations les fondations Magi baragitse objectif yayo ni yo kugira iyo message y'urukundo kuyova muri twe bikaja n'ahandi urabizi abo mu etaje nazi bikorera tugira ibyo bita ikintu cya baziko abantu bo muri no bari bazanye n'isuri twe twari twifuza gufata iyo message y'urukundo tuyivana muri isuri twitware muri no muri isuri usinamenya amenyekana kuba hariyo ijambo rihambaye y'urukundo nicyo kintu dushaka gushimbira nuko rero ubu rero jena barantoye mu mbere chairman w'iyo fondation nicyo gituma twabaye no ngaha tuheje kuyirasa i Kigali kugira ntawogenda hanze gusa twebwe ibande muri isura iyo birakenewe donc à partir de Kigali tuzogereza tuze turaraba abantu bari mu mbere yo kugira urukundo tubafashe abamazasiyo y'abarundi cyangwa y'abanyarwanda ari ngaha n'abo muri Congo nabo nyine dushaka gufasha donc niyo objectif principal y'iyo fondation ariko kandi duhuriye aha centre tuza mwayiyubatse ryari hanyuma ko ikizina tuza centre tuza en fait muri icyo gikorwa twaba turagana maison Shalom irafasha impunzi z'abarundi kuraba nyine bo kwiga bahagaratse bazi ko bifise akazi ushobora guhagarara mu maformation tugira ubona ko nawe duforoma abana bacu ariko usanga babona ko akazi amadebushe nyine birenze dans ce cadre là narimviriye ikintu umuntu yogira cyoshobora kugira amadebushe y'abantu ariho dufasha kwiga bya massage ibintu by'imishatsi ibintu byo gushona muri kandi twari tugire compagnie ngaha Kigali y'abarundi dushobora kuza twakiriza umuyobozi muri 2022 sinigeze icyo gihe rero twategera compagnie ubu bimaze imyaka 3 iyo compagnie essentiellement yitwa Tuza twaje turonka izina twashatse ko izina abanyarwanda n'abarundi bahurira Tuza abantu kuza bagatuza mu bajana donc ni wellness mu cyongereza iyo centre donc rero parmi les centres très prisés à Kigali barondera kubera igitanga ni twarashatse kwerekana idebe y'ikirundi wakiri umushizi ku mutima numva ko 50% dukoresha abana n'abakabanyarwanda muri kanse twagize company abana nifuza no kubwira niba n'abandi barundi bariko batwumviriza bari hanze bashobora kuba bafite imitahe bashaka kuzana gufasha muri Afurika igihugu cy'u Rwanda n'igihugu vraiment
cyabishoboye ujinga mu batwe bari muri Canada twagati ni twogenda hari security atari corruption ushobora kugira business facilement c'est dire vraiment les business sont friendly business kugura compagnie ni mumunsi umwe uje kugura compagnie nawe umunyamahanga urumva ni ikintu gihambaye cyo hanyuma aussi n'amafacilité ya yuko ubuseko bya mu gihugu atasa high security donc yose nosaba abandi bari cyane nawe twagize ibirumba turacyari wowe ibintu by'abarundi ashobora gufasha mugabo sikaba bose na business kuba bashaka kuza kuraba bashyira umutahe wabo cyane sutukana muri trades ikintu kugira abarundi ko ari ikintu c'est très rare pour nous ushobora kuvuga ngo abarundi twawe ugasanga hariho security ugasanga hariho n'ibindi ushobora gufasha rero ni ukwifuza nawe ko kugira ngo natwebwe numva je nagize ide nashyizemo n'abandi barundi toma umugenzi umwe umunyarwanda hamwe n'abandi barundi bari muri famille y'umudamu wanje rero turi hamwe rero twagize iyo company umuntu ashobora kwibwira ati inyuma y'imyaka yose umuganga mutu mwaro umutima wo w'impunzi z'abantu atari baraza mu gihugu nakubwiye ko muri 2015 kandi ko nabwo muri 2015 nabivuze ko ari cyane mugabo naritanze cyane mu byo gufasha ibyo by'abantu bakagira manifestation hanyuma nibaze ko umuntu ashatse kuba consistent niwe wafasha gusa bariko baragira manifestation ahubwo bakeneye kubafasha cyane cyane ko ibyo twashaka ko tutabishitse ko ubundi bari mu ubuhungiro niwe bakeneye kubafasha ahubwo nashaka guterwa kama abarundi twagiye hamwe tugafasha nzindi ko biyumvira kuko baracyakeneye gufasha ubu rero bakeneye gufashwa hapo cyane rero nibaza ko ni program nyine bari muri Tanzania nibaza ko impunzi yafashwa irakeneye gufashwa kandi murabizi ko ubunye avec ibya Trump yakase ibintu ubu ntacyo bagisigaranye ko abantu barabafasha cyane baragiye mezoshara muri nsigaye hanyuma nibaza ko nayo nyine yifasha kushoboye ari ibintu byinshi gufasha kuvuga ko cyane mu kenze leta yarafasha n'abaguzi abantu baraguzi oya rero nibaza yuko umuntu agiye akicarana nawe bari mu bari munsi bashaka n'ubunye ibintu nabaye rero ni mu bundi mugabo nashoje kuza kuba mesise mu Rwanda hari abandi benshi bari muri iyi situation nk'iyanjye donc byerekana yuko ibyo bari barifuza donc barabaye munsi barabaye yuko hari ingorane mu Burundi bwabwira cy'abana naho bita kubahagaritse oya bro bajya ngo ni intwari byo ko mu Kirundi intwari barahagurutse kwemera yuko bajya abantu ijya kuvuga sendi bifata Burundi bifata ayi Kigali turabona n'abantu aza kubwira kandi twamutwiganira ati bakeneye isukari cyo kimibirukira abarundi bashyize Kigali rero sinibaza ko arabumutse kandi noneho ubwabo bariko bariga mu gihe mu Burundi ibyo kwiga bigoranye nka abana banje nka bariko bariga bariko bariorganiza kandi nibaza ko bazotaha nari mama ndabona wabivuze abantu bakira kutuzo bakora ibintu bitandukanye ibikorwa bitandukanye ndabona ko ibikorwa bitandukanye natuganira kugira ngo zisahoshi barakoze ingezi mama ubaye mahanga igihe kinini ukagera imahanga
ko uri mu bantu aho bageza bafasha kugira ngo bajya abantu bahama babeho mu buntu n'iteka wiyumva gute? Jewe personnellement novuga ko chaque fois nk'imama ari une séance ituma ndabukana gukoneka n'Uburundi nuko ari aho mu bihe atari byiza kuko kamwe umuntu aba impunzi n'aho tubafasha ku ubuzima bw'umunsi namwe wabwigitse bugoroshe kandi jewe mbona yuko chaque fois ngiye hariya birampermeta gukonekta n'Uburundi gusubira kubona ko icyo kubafasha urabona kote mu Kirundi urabona icyo umusaruro kuko iyo ubonye umwana atacyo yifashe yamaze iminsi ari mu ngorane aja agatwenga akakwereka hageze kubera ko ariko ariga ubona ko ari ikintu kinini rero icyo nibaza ko ari la façon yo nk'uburyo umuntu agiye mu misa agasanga n'abandi amafurayini swipazi ari kugira hariya jewe birafasha cyane kubona abarundi uri kurafasha bari batera imbere kazoza kagaragara ukabona gute? jewe umuntu ari optimiste ni nacyo gituma ndiko nibwira kutakuza kugira retraite yanjye no urabona abantu babaye hanze kera abantu bibwira ko kuva mu iyo bari bakaja hanze mugabo mu kwanje benshi bari kwibwira kugaruka Afrika pour moi mu myaka iza niho hazoba ibintu byinshi naho abantu batari uyu mugabo je suis confiant muri nouvelle génération hanyuma muri aka karere rero naho ngazo kuri question wavuze igituma jewe naje ngahanekura mu Rwanda bivuga neza kandi nibaza ko ibyo bintu bizobera continue contamination ahandi kugira ko kuyimbo nyuma ni yarakontamine kubyo by'urukundo nibaza ko abantu baje mu Rwanda hari abarundi cyangwa abakongomani cyangwa abaganda n'ibiki bakabona ibikoragizo barabakontamine kubona ingene igihugu cyari kimaze muri periode yo kwibuka uretse ko ibintu byose byari hasi igihugu cyari hasi mu myaka 20 aho kigeze u Rwanda ubu nyine babiteguye to play muri ground y'amanasha akuze abakora yari nze urabona ko yari Kongo na nyine hari wabwiye bagiye muri Goma yarabonye inyuzene nyine bateye imbere urumva kera nabwo amatewe twe twize ibintu by'amakera batubwira ingene ibihugu byateye imbere wowe umuntu uri kure y'iteori mugabo ubu general Kigali bashobora kubona ibintu pratique ubona ko c'est pas un rêve yuko igihugu mu Burundi cyoteye imbere nacyo donc c'est une question ya gouvernance souvent c'est gouvernance imeze neza birashoboka donc muri aka karere je nibaza yuko tushoboye gukora gouvernance izobera neza basha simoni bituma bitazokunda kabisa watera kamo abavuga bahanze bashobora kuza tugarutse iwacu muri aka kamutera abantu bari mu gihugu hagati ahubwo abantu bari mu gihugu hagati bari mu ngorane bari mu ngorane z'ubukene bakaba mu ngorane za sekirite yabo nk'abantu batari muri sendede ingorane munsi babizi rero kubasaba icyo umuntu gukora ikintu kigoye kenshi akunda kubivuga reka tubasaba ibi mugabo bacari mu primaire kubaho umunsi ku munsi nyine ashobora kubaho ikintu cyonyine je novuga ni kudata espoir kudata ibyizigiro kuko icyo u Rwanda dukweretse ni uko wibanze kubona guverinansi y'ibintu byose bashoboka ihati icyizigiro rero nabwiye ko hajya imama hari abantu bariko bariga kaza swahili mama so mu Uganda so muri Tanzania
hari abantu bari bahunze jewe j'ai espoir yuko ijya kuganiriza hapa bate espoir hanyuma uko ngwana byagenda n'ahandi habaye bonne gouvernance je suis convaincu que vous allez remettre jewe nta doute ndafise ni mwanya ifata nicyo bituma byo gufasha abatori bacu bari mahanga jewe mbona icyo gikuru kuko bari ku ishuri bazo kwiga bazotaha bakurutse bameze neza bahize amafashanyo yabo ari mu Burundi no munsi bakamererwa nabi ikibuzo kigaruka giswe kuba mu nzira nziza kandi dutera imbere Claude murakoze kuri kano kanya n'ibiganiro bwana nyamo mwakoze kuza kuraba wavuze ko ari mama c'est pas seulement l'image y'abarundi c'est pas dire mama naho n'abandi bari ngaha wakoze kuza kuweza kudushimbira natwe kugira twerekana abandi mugabo je icyuma cyo niko nabwira cyane cyane abazo kumwitsa ikiganiro bari hanze ni kuraba baze u Rwanda ngwana nabizo keneye uri mu Canada cyane kugira ushitse ngaho usamara yaraguye muri sisa n'ibindi byose baze dufashanya abantu tuzotahe tugorotse natwe